Pozdrav svim ljubiteljima pčela. Evo, da napravimo malo danas neki video o pčelicama. Evo ovo, ovdje recimo izlet mlade pčele. Deluje kao dobar unos, ali nažalost nije. Evo, možda neki kolege ne znaju. Znači nije nikakav grabež ili nešto. Eto, čisto da znaju da ovako izgleda orijentacioni let mlade pčele. Sad ćemo malo da vidimo još neke zanimljive situacije. Evo ono što sam pričao, ona dvomatična zajednica mi je bila ovdje. Možete pogledati taj video vezano za dvomatičnu zajednicu. Šta imam tu da kažem? Znači treba iskoristiti potencijal pčela. A na koji način? Evo, znači ovako. Evo ovo je ona dvomatična zajednica što je bila. Gore sam i sada, pošto je ona ostala solidne jačine, evo je ovdje. Njoj sam dao gore i medište da ima. A eno tamo sam odvojio, znači, novu zajednicu. Eno je. Sad ne znam koliko se vidi, ali ona funkcioniše. Nije nešto jaka, naravno, ali eno je stražarica kako sad brani, evo ulazi tamo, pogledajte. Sad ćemo da vidimo, da probamo malo bliže. Znači, poenta priče je bila, evo ova zajednica mi je ostala lepo, fino, jaka, a ona tamo, evo je, to mi je nova zajednica, znači ovdje, eno je, vidite, vidi se već kako ulaze pčele, fino, nose polen, eno ga, žuti se polenčić. Čekaj da probam malo bliže da je snimim. Znači, evo ovdje. Evo ovdje, kažem, nije ona sad nešto bog zna šta jaka, ali to mi je nova zajednica. Evo. Znači nisam od one košnice dobio bog zna šta meda, evo kako nose lepo fino polen. Evo ih ovdje. Kao što sam rekao, nisam dobio od nje mnogo nešto meda. Mislim, nisam vrcao generalno ništa, ali zato sam dobio jednu novu košnicu. Ove jače zajednice sam već malo i gledao i one generalno već imaju nekog unosa. Nije to nešto bog zna šta, ali dobro. Ovog dole slabića da pogledamo, nju sam pojačavao bio malo. I ona je krenula je malo bolje da radi. Evo je. Sad šta je tu interesantno kod nje? Evo ih dole, vidite kako, ne znam koliko se vidi u travi. Evo ga dole trut. Znači izbacuju trutove. Evo sad ću da probam da snimim malo bliže, evo pčela kako ga. Evo ga ovdje. Eto, izbacila ga je. Tako da one smatraju da njima više nisu potrebni i polako jednog po jednog mučenika, evo ga mučenik dole u travici, evo ga dole, šta da mu radim, to mu je sudbina, evo kako ga ona jaše, jaše svog muškarca. Evo, a pogledajte, sada je, kažem, ova zajednica već, to je onaj slabić što je bio, ona je živnula. Evo ga trutić, evo ga tamo, evo imamo upravo da vidimo kako mu ona ne da. Evo, kako mu ne dozvoljavaju da se vrati. Da li će uspeti? Da li će uspeti? Jadan neće. Evo ga, jadan. Jadan beži, mučenik. Znači, one više ne dozvoljavaju trutovima da se vraćaju u košnicu. Eto. Evo ga i ovaj mučenik leti dole. Tako da, evo i ovog izbacuje. Evo, tačno se vidi kako on jadan izlazi. Evo ga. Ode svojim putem. Šta da mu radim? To mu je sudbina. Eto, danas sam teo malo da snimim zanimljivosti. Evo na ovoj ovdje zajednici sam stavio pošto je na suncu većim delom dana, stavio sam joj stavio sam i malo stiropora tamo da čisto da joj pripomognem. Evo i ona fino radi. Eto. Toliko. Pozdrav
i medno.